Okay. Slovakian Prime Minister Robert Fico was said to be in a life-threatening condition after being shot several times in an assassination attempt. Fico, an ally of Vladimir Putin, suffered a serious wound to the abdomen and is undergoing emergency surgery. Aides have said his fate will be decided in the next few hours after he was rushed for life-saving treatment. 4 shots rang out from an assassin's gun as 59-year-old Fico went to greet supporters in the town of Handlova, 100 miles northeast of the capital Bratislava, after a meeting. His personal Facebook page has said he was shot multiple times and is currently in a life-threatening condition. It added that he had been taken by helicopter to a nearby town because it would take too long to get him to Bratislava to save him. He apparently needs an emergency procedure, described as an acute procedure. The statement added, in quotes, "The next few hours will decide." During his parliamentary election campaign last year, Putin supporter Fico, a social democrat who has served previous terms as PM, ran on a campaign to cease military support in Ukraine. The Fico government has flatly refused to join a Czech-led coalition of about 20 states procuring military aid for Ukraine. His government is also currently campaigning to introduce Russia-style foreign agent laws in Slovakia to crack down on press freedom. The gunman who attacked him was seen being wrestled to the ground and detained, and his motives remain unclear, with the speculation that this could be a reaction to the pro-Russian direction Fico was taking the landlocked East European nation, which is bordered by Ukraine. Mne je strašne ľúto, že tí policajti tam neskontrolovali nás všetky, čo sme tam stáli od 10. a mali sme my čisté, mohli sme vám takto ukázať ruky, ale oni možno mali. A čo ste videli v tom momente skontrolovať? V tej chvíli, keď sa to stalo? Čo? My sme už išli podávať ruku pánovi Ficovi, ešte som ho kamerovala, teda som si ho odfotila, keď išiel z budovy a strašne sme na ňo dlho čakali, tešili sme sa. A išli sme mu ruky podávať, aj pán vedľa, aj takto ďalší, a v tom momente niečo ako delobuch nám to prišlo, že niekto proste spravil srandu a že hodil na zem delobuch. Prvá moja reakcia. Koľko bolo tých rán počuť? Ja som počula 3, ale možno mohli by to za sebou nejako. Ako keď delobuchy stúpate na delobuch. Videli ste aj nejaké zranenie? Hej. Videli ste krv? Videla som také škrabnutie tuto na hlave, jak padol mi pred tú zábranu. Premiér. Ja myslím, že je to zlý sen. Ja vám poviem tak, že zobudím sa z tohto pravdepodobne dušom. Že to nemôže na Slovensku toto sa stať. Útočníka ste videli? Až keď ho zvalili na zem. Ale on niečo neviem. Na zem ho zvalili také niečo, neviem kto to bol. Chlap to bol, ale ja sa z toho asi nedostanem. Toto takto, keď oni ho hneď chytili, ale no 4 vystreli, ja neviem, akým spôsobom. 4 boli teda? Ja som 3 alebo 4. Ako keď na delobuch stúpate. Áno, Nie, viac, určite. Viac ich boli. Tak ja som bol sústredený. Toto už je ako chytro skočili. A ja, že nejaká ako doslova sranda, teraz mne to príde blbé, ale mne... Ďalej. Poď ďalej. Okay. Kokot kurevý! Kde rob to? Ty kokot kurevý!
prebieha v spoločnosti, môže naozaj viesť k tomu, čo zažívame aj v súčasnej situácii. To, že máme rôzne politické názory, tak to je asi aj správne a môžeme politicky si ich vymieňať tu v pléne Národnej rády, ale prebieha také zmiešavanie sa do spoločnosti a to vyústilo práve k tomuto násilnému činu. Útok na premiéra je jednoznačne útok na vnútornú bezpečnosť Slovenska a v tomto momente je dôležité vedieť, v akom stave je premiér a potom sa môžeme k tomu aj bližšie vyjadriť. Po vláde okamžite obnovíme napríklad Slovenské národné povstanie. Všimnite si, ako oslávila prezidentka, predseda vlády a predseda Television. Erről mit gondolnak a kormányfők, illetve hogy látják? Na územie Ukrajiny si jasne uvedomujú, že bez cudzej vojenskej sily Ukrajina tú vojnu nikdy nemôže vyhrať.